Intambara ni kimwe mu bintu byangiza ibikorwa remezo, bigatwara ubuzima bw'abantu batari bake ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Birumvikana abaturage bo muri Ukraine ubu nta kindi batekereza usibye kwambaza Imana yonyine kugira ngo ibakize intambara barimo. Uyu munsi Ukraine n'Uburusiya baguranye imfungo z'intambara, NATO nayo ifata indi myanzuro. Ikaze kuri MCK TV, jye mwumva n'Nshimye Umuremyi irasubiza Gadi. Mu nama y'abakuru b'u Burayi, Amerika n'ihuriro rya OTAN Buruseli ba Perezida Joe Biden, Emmanuel Macron na Minisitiri w'Intebe Boris Johnson banze kuvuga icyo bakora mu gihe Uburusiya bwakoresha intwaro z'ubumara kuri Ukraine. Bashimangiye ubumwe bwabo mu kwamagana Putin no gufasha Ukraine guhangana n'ibitero by'Uburusiya, nubwo Perezida Zelensky we yavuze ko Uburayi bwatinze guhagarika Uburusiya. Institute for the Study of War ariyo ISW mu magambo magufi, yatangaje ko kuwa kane ingabo z'Uburusiya zabashije kwigira imbere zisatira gufata mu mujyi rwagati wa Mariupol. Uyu mujyi wegereye inyanja, ufatwa nk'ingenzi cyane ku Burusiya muri iyi ntambara, wagoswe n'ingabo z'Abarusiya kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Werurwe. Uyu mujyi niyo nzira yonyine y'ubutaka yahuza uduce twa Donetsk na Luhansk tugenzurwa n'inyeshyamba zifashwa n'Uburusiya n'inyanja y'umukara mu majyepfo. Mu gihe ibintu birushaho kuba muri Mariupol, abituye bakomeje guhunga berekeza mu bindi bice nk'uko iki kigo cyigenga cyo muri Amerika ISW kibivuga. Kivuga kandi ko ingabo z'Uburusiya zakomeje kurasa ibisasu mu mujyi wa Kharkiv ndetse zarashe ahantu hatangirwa ubufasha hagapfa abantu 6, 15 barakomereka. ISW ivuga ko ingabo za Ukraine zagabye ibitero byashenye ubwato bw'intambara bw'Uburusiya mu mujyi wo ku nyanja ya Berdansk, kandi zahindukanye Uburusiya mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Kiev. Mu masaha y'igicuku kwa gatanu, Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yagiye ijambo ku nama y'ubutegetsi y'ubumwe bw'u Burayi yateraniye i Buruseli. Yasobanuye impamvu Uburusiya bwamaze kwangiza mu gihugu cye, anashima Uburayi gushyira hamwe bagafasha Ukraine. Ariko abwira abategetsi b'u Burayi ko batinze kugira icyo bakora mu guhagarika Uburusiya. Yagize ati, mwafashe ibihano kandi turabashimiye izo ntambwe zikomeye cyane, ariko mwatinzeho hari amahirwe mbere. Avuga ko iyo hafatwa ibihano hakiri kare byashoboraga kubuza Uburusiya kwinjira mu ntambara. Yavuze kandi ko umuyoboro wa gaze y'Uburusiya wa Nord Stream ya 2 yigeze mu Budage iyo ufungwa mbere, Uburusiya butari guteza ikibazo cya gaze. Zelensky kandi yasabye ibihugu bituranye na Ukraine kwemeza ubusabe bwayo bwo kwinjira mu muryango w'ubumwe bw'u Burayi. Yagize ati, ndabasabye mwikererwa. Colin Kari, umuyobozi mukuru wa Minisiteri y'Ingabo za Amerika, kwa kane yabwiye abanyamakuru ko Uburusiya buzicuza intambara bwashoje kuri Ukraine. Yagize ati, ntekereza mfite no guhamya ko hejuru ko Uburusiya aribwo bizarangira aribwo buzahaye kurusha uko bwari bumeze mbere y'iyi ntambara. Nta kintu cy'ingenzi cyane twakora mu guhagarika uwo mugabo, uwo mu gihugu cyacu twe tubona ko yamaze gukora ibyaha by'intambara.
OTAN yemeje izindi ngabo zigera ku 40,000 zizoherezwa muri Slovakia, Hungariya, Bulgaria na Romania. Chancellor w'Ubudage Olaf Scholz n'umukuru w'ubumwe bw'Uburayi bavuze ko ibitoro na gaze by'Uburusiya bitazashyirwa muri Mariupol nk'uko Moscow yabisabye. Yagize ati igihe cyo gutera ubwoba ku ngufu ziva mu Burusiya cyarangiye. Boris Johnson yabwiye BBC ko Ukraine nta kabuza izatsinda intambara, ariko aburira ko Putin biboneka ko nta bushake bw'amahoro afite. Ubwato rutura bugwa indege z'Uburusiya bwashemwe n'andi abiri matoya arangirika mu mujyi wo ku cyambu cya Berdansk wafashwe n'Abarusiya nk'uko abategetsi ba Ukraine babivuga. Ishami rya ONU ryita ku buzima World Health Organization rivuga ko n'ubu ritarashobora kugeza ubufasha bw'imiti mu mujyi wagoswe wa Mariupol hamwe na Mykolaiv. Abategetsi ba Ukraine bavuga ko mu duce twafashwe n'Uburusiya abaturage bafashwe bunyago n'Abarusiya. Gusa ikigaragara ni uko Ukraine iri gusa n'igaranzura Uburusiya. Aho ku ya 24 Werurwe ingabo z'Uburusiya zakomeje gukubitwa inshuro za Ukraine. Ingabo za Ukraine zirimo kongera igitutu ku ngabo z'Uburusiya ziri mu karere ko mu majyaruguru ahashyira uburasirazuba bw'umurwa wa Kiev. Reka nkomeze mbashimire ngo mukomeje kubana natwe. Njye mwumva nishimye Muremyi irasubiza Gadi. Iyi ni MCK TV.